Namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I continue man. Nagagash lo ngata king linka na psycho psychology imdena makum of course ita ki Dr. Thomas Chauke. So after logo psycho message clip ya simra mlomi ya madingo obviously not track si women if I'm gasa swona I United International, as you can see by far, you know, 6,200 views. Man, not from us a good travel register. I don't know, I'm saying, good like you know, like you won't benefit anything. That's not my business, but of course. Because of course we have a life after that clip I'm psycho before summer but clip of course I cover most parts of the song so if you get talk Gagasha come sale sure mina bayizisi leswi mi swi vonaka la ka social media van'wana va lava leswi swi vulavula van'wanyana ti-ancestor ti twa ku vuya hi mina that's nothing emisaveni eku heteleleni laha twaku ku nandzika wa tikomba laha baveriwaka wa tikomba laha nandzikeriwaka wa tikomba you can't deceive people vanhu nge va bayizisi and na mbilu ya wena inge Europe mbilu nge Europe u twa ku vava va tikomba me phela swi lola ni hlamula munhu ni ri kwala ndzeni ka R ku hlamula ni ri kwala henhla ka 1.3 million ya mina wa swona ku swinja evi munhu a hlamula ri studio swa mabakiti kwala na famba ra ti chamber la a hlamula a vulavula hi wena 1-2-3 million you mean ka ha ri na swi na milomo ka this year vana va mani ka ha ri na munhu a nga swi tiveki ku Gagashi na no be creative man bring something bring hits ni ta bukiwa mara loko wa ko milomo vanhu vo swi vona ku there is nothing tlambisi with this one la ku no ntlambilo loko vona munhu wa ku vona an ancestor who's just trying a living. But I understand if you are big, you're just big. If you know, there is no way somebody can take their precious time and invest like our Engarnchu. But at the corner, one leka ko accept. At the corner, could choose. When choose win is kwembo, one button ko accept. But once what we have day by day. One go atwala kutamba. Mana, that woman is blessed. She's bigger than a lot of people. Or sonana lo taka ngini wa yena ngubeka la taka mana ngubeka takuma ko avale ka tliki yin'wana ange khave. So but I understand ku ri vana ra vanhu va fila ku loko mana yena va twanga ku twisa mina ku va you are hating yourself to bangela minzukano mina ni na mhaka na swona u tlula hi mina mo ni sungula ni vi mi xitoko ni ta hlamula loko ni hlamurini mi tisa swilo mina ta duma ya Gagashi ulontsongo Gagashi ulontsongo you're big. These people never come not the ancestors that the bumbu ona munhu iza vumbuluka masireni avuya ata and ange wini by the way because I can assure you ya buka hi mani ma hi vutsa kwala mo isungula kwala ya buka ita buka hi mani okumo taxi ku lwa nyimpi ya ka nga beta ja ya streaming oh sungula kwala ya buka I keep your Miranda can tlanga background in case lo register in future but rona se za register yo la ku tongo na maviti am psycho so mara you are search of share link le psycho let me confirm that before you search the comments vona ku vanhu ve ri ni rola yo share yo link ya le psycho as you can see mo fika la tlhela ka that same song ya ri ka rona la ana lo confirm sweswo ntsena before you hlaya the comments same thing Okay, let's go back to the comments. So since like streaming at 6,200 views, I think you can get various opinions. You van very in Rona and stuff like that. Magoro it does not have a weight. You have wasted your time. Shame, poor psychology, as you can see. Kwalano, shivutisa wakomsa kwa ai, dona diaba. It's a lady, okay, very diaba Africa kwalano.
jealous down risimu ri biwini jealous i vulohi i boti fikani kwala na yi kombisa swona chava la yi kha yi ku wow Africa yi ku I know it's beef mara dyambeya okay phesi Peter Enansel exploited tintambe okay wa yi twa mlomo wisan kwalano Lucas va ku bya doya xo sungula voice na yona a swi na whatever that is but va opposa kwalani media mawewe media yi kombisa ku hayi boti Peter va bohini Duk yi kombisa ku hey leyi nge chayi kahle Lucas yi ku hot dakohlola xembi emu like va kombisa ku daba okay va ku beni mayingani light ebaloyi kwalano hloniphani ngobeni daba wena ngo adibi famba tlanga dya wena okay i twela kahle be 400% emarangeni lulama maxelo va ku swilo swa koho okay matimba kwala yi kha ku nwa or nwa it depends I'm thinking why like somehow vo tala nwa va nga vekeli xilo xa le henhla ntivi mi nga yi discuss na I don't know why swo na ka risimu leri a yi tsarisa I'm not sure why most people do that maybe it's a mistake or something I don't know studio kwale kha ku lol dona dyaba the track lead va ku vuya psychology okay mati kha ku wena psychology and swi support swa beef ya wena mara laka leyi ngoma u bill okay we have the comments we can say over 80% of the people here va kombisa timhaka ta ku risimu leri raba ku ya hi vo lava nga ka this platform leyi wala ku nga ri hala ka site ra Master T to be specific I think na hala ka site ra channel does report hi vona ku ya kona ve ri yini ku lava ntirho a swi ta antswa inkuna kwalani but in overall ngikha ni cheka la timbili misava vo tala ve ri yaba what the hita ve ri yaba vo tala continue kakasi sure ava ndlala psychology i ri raptor ya setsu cheka life ya ye ya tona ya setsu ani loko i vitana light i fiki ya ka a ri miseko yi ri ya setsu yi vurini ka risimu ra beef ma cheka yi ku raptor ya wona ya setsu something like that wa ri vulavula section ya maybe swi nga mi bayisa etlheni ka live leya psychology ve ri rhangisa ku fana xirhangisi hayi rungeto ro ngopfu hayi ya setsu hayo yo mseko a yi ri ku enjoy lesitodi look at this face xiku ya setsu a ya yena setsu un'wana timali na yena ya setsu ani loko i vitana light i fiki ya ka system ku ayani la GP yi ri ya setsu yi humesa va setsu la i la ku pfuka mavito ya vana a nga swi koti ku tilola tinyimpi ta yena i la ku pfuka mavito ya vana and by the way setsu ya ka xis birthday celebration i ta va kona setsu hi ta va endla swilo swa vuhali ngopfu la loko lunghiseni with Kabza the Small under setsu ma swi tiva a ni munhu wa ku ya le na leni so ma ni tiva Kakashi's birthday celebration the 30th of May setsu will be there and then we're having Kabza the Small kwalanzi no milayitha ku mi swi tiva i swilo leswi a ni teni ku swi reserve but we're coming very strong with this birthday celebration yeah injalo lento kahle the courtesy from setsu Kabza the Small siyakhala asambe sure itazi ukubvo ba re mina ya man wait nga ku ni fanele ya ye muta ta iteka ni ya ye ata ta iteka if ya ata ta iteka utana amuka ni loko ni ya life yin'wana ta va ni ri ndzeni ka rap ya mina wa swi vona loko tshola ku vana va ti progress yawe that swi teki hi tihlulera ku hi mhaka ku i ngoma the people are pained with your success people are very pained with your success ungona munhu za tamba swilo a khomanisa ku lata kuma comfort loko ri hava nchumu ya nchumu a ku ri xi nga ta xi endla n'wana mali lexi nga na xo wehe hi na flu swo va na flu a wu ni tluli nchumu i tlula ku tlwa ni ntsena hi nge pfuki ni tluli hambi loko ni ka 10 years hi nge khafi
lexi ni tlulaka hi xona ni tlula ntsena hi flu a ku lexi ni tlula hi xona. Yes sir. Nge khavi hambi loko ni nga nkarhi wo tanihi kwihi nge hi khavi. Phelile n'wana mani a ku lexi nga ta xi endla. Wa ni tlule mavabyi lama mi nga na wona adirese nge pfuki tlule hi nchumu. Parame mati makore mati yeah. So na driver nya mutini wa me a xi na muti a ni vulavuli na vafana vo kala muti a ku fonyo i na muti na i na muti na ali ku twa loko n'wi byela ku mfanelo a nga vulavuli na xikhalabya xo kala muti. Ti-certificate ta forklift munhu ta serious certificate yena ta vu forklift yena n'wi zamini zama mani ndlela yi serious. This thing of poverty of hunger is very serious. Xavile ya hlupha a mina un'wana loko a nga belelangi kolomo a ku na lexi nga ta endleka i fana rhanga a tirha. Swa vava vutomi bya vava vana va mama, vutomi bya vava. You know, sometimes it's good ku mi chuza ti-battle ta n'we kahle. Sambe vari chomi. Sure. Nqambi ya ku pfa yivela tifense tifoni. Nqambi ya ku pfa yivela tifense tifoni. Vanhu Kokwana na vo Dr. Joe o ti vonela xilo xi vona xingungumani xi nga xi tsemakanya tana yeah. u nga swi tivi ku ti kokotela thyaka nqambi ya ku ya yivela tifense foni a yivela tifenefoni kahle enhlokweni. Ta ku busy. Ni tirha nkarhi munhu ni tirha hi 6, 5, 11 mintirho a yi fani n'wana mhani loko ku ri ku wehe tirhele ya wehe. I think swo tala a hi swi twini. Ivi ri yivela tifenifoni a hi ha swi rhongo. U ta ni vutisa swa le ka social media wa ku i mani loyi wa tifoni loyi wa flu a ku tama i tshama i va foni ya ntwani va ri ku tindhawini ku hala tindhawini a yi va foni ya ntwani mona a engetela i luya i ri nqambi a yi va tifoni mara i nqambi mi ri mitlambi o lwela to pfuka ampere ntlambi a mi swi tivi ni ta ku yini u va munhu loyi a nga na flu a ku na ntlambi there is nothing ntlambi but i ta ku khome hi ndlala ya chavisa phela. File ya ngaka zama hi kepi 8 n'wana ka hina le nasi xikipa hi babera ni ri munhu wo durha a tsava vana va lwa na byela masiku kona ka va lwa na wena va lwa na progress ya wena. hayi swi tweni ku miseko veri yive tifoni yi yivele fenifoni ha ta vuya vanhu ha ta vuya think swo tala hi swi tweni hi ta hi khe hi continue with other updates heleswo. Emdevevele khiya ka Dr. Thomas Chauke na risimu ra vona ra Jehovah ka ku nghena hi comment ku Master T swi vona ku ri ku reacha a million na was not even nawe because tinsimu ti tele online hence ni tshama kha ni lava vanhu lava nga ti-reliable sources in terms of loko risimu reacha a million or reacha 2 million or 3 million or ku ya henhla so a ku un'wana na un'wana ku xitoka u reliable don't report because yi nge chayi kahle
you see. So yeah, mra kungena a million ni nga vula tani ku congratulations to dokodela as mi swi tiva ku munhu loyi a nga transition from the CD a nghena ka ti USB sweswi le ka online is a legend. Khale yi sukela ka ti-cassette, in fact yi suke ka ti-tape ya ka ti-cassette ya ka ti-CD ya ka ti-USB. It's a legend. So it's truly a legend. Still ya reach a million. It's crazy, but that's something ta khale ngopfu leti ta khale swinene. So hi nga vula tani ku congratulations to ya dokodela laha yi survive ti-generation to tala swinene. So yeah, we really appreciate him. Swi kahle swinene. I think that ni ri tlanga background just to yeah, mhaka leyi. So I mhaka kahle swinene. I wish I had saying or it as a pause. Let me check. How long is the second ad? It's 14 seconds. I engage the pause. But I tlanga why I ta pause yi mela se fika makume ni mukomba ku impera ni yi vone, and then you got to continue. Supporting local YouTube is the right thing to do. Kahle Vatsonga, supporting Vatsonga YouTubers is the right thing to do. So I mhaka kahle swinene. So yeah, leswo. One of the classics. I mean, like, I tluriwe dokodela yi na ntanga. So I can search Xikwembu vele for the gift he has. Phela is big. Jehovah Xikwembu xa matila yo khensa gift ya yona. Vele munhu wa ti-message lowu la ti-message ti ta kwala ti tele ngopfu send message. So leswo is a legend, remains a legend. Dokodela hayi. We think cancer defense. So people like this track. Yeah, they love it. Vanhu va rhandzini swinene ku ze ri tlherisile ra kota ku reach a million after so many years. Leswi loko ra mungeza subscribe ta kumela subscribe. Xin'wana na xi swi tivi ku ri mani vo yiva tirhweni. Xin'wana na xi swi tivi ku ri mani vo yiva tirhweni. Va yiva tibanana na swikotikoti swa tihlampfi le xikolweni. Va yiva tibanana na tikhavichi le xikolweni. Va yiva na masi hiyoha le xikolweni. Va ya tumbeta ka vakokwani hiyoha a xikolweni. Va ya tumbeta ka vakokwani hiyoha a xikolweni. Loko va ya pfuxela ka vakokwani xin'wana na xi fika xi ku n'wina kokwani me ni lava fa. N'wina kokwani me ni lava fixe. N'wina kokwani me ni lava tibanana. Va ku hava tibanana. Siku leswi hi nga tisa matolo. Siku leswi hi nga tisa matolo. Loko ko va na vafambisi va dyondzo vongo yintshwa. A hi yona madlanga na komixini, a hi yona madlanga. A hi yona hayi khoto na, a hi yona hayi khoto. Va mem tshikani ku yiva swikolweni. Va mem tshikani ku yiva swakudya swa vana va xikolo. Dyelani kwele na n'wina. Dyelani kwele na n'wina. Dyelani kwele hi ku vana va ta mi dlayisa vana va n'wina.